Asesikhulume ngana indzaba nayilenye lenganakeki. Njengoba phela sitishumayelo tesintfu kunyenti lesifundisa ngakho. Sifundzisela ukuthi umliba loya phambili ufunze ukhule wati. Sihlahla bani lo? Sani. Sebenta ini? Uyasathi lesihlahla lesihlane? Ngisathi. Uyaqala nje usibona. Ngumsinsi lo. Manje sewuhlatshwe ilanga nje naloku selisibekile. Ngumsinsi lo. Uyaye uve bathi ungumsinsi wekumila yini noma ungumsinsi wekumbelwa. Wake wef. Sihlahla lesi mfana wanzimanze ngumsinsi. Umsinsi sihlahla lesimila esigangeni. Kanzi umsinsi uhlukene kabili. Ukhona umsinsi wekumila, kuthi wathi milela lapha esigangeni. Samila nje lesihlahla. Nasi. Umsinsi wekumila. Bese kuba khona umsinsi lokhanza ngokuthi ngifike ngephula leligala njengoba ulibona nje nalo ungabuki lamacembelo kanje. Kunempilo la. Lesi nje nasingasuka lo lokusamba ngigubhe lapha sila ngisifake phansi la sitawumila. Asidinga intimbanzi. Wasigubhela nje phansi wasifaka phansi. Lana similile. Ngumsinsi wekumbelwa ke loyo. Lo lengifike ngakhana ligalana le ngihamba nalo ngaya nalo lekithi kulawuba. Thi kwambulungwane. Mangashona le lawini lababe. Mantsholo. Umsinsi. Kusho ukuthi umsinsi sewehlukene kabili. Kunemsinsi wekumila lotimilela esigangeni, sekunemsinsi wekumbelwa. Lekuthathwa lo msinsi elomile esigangeni, kukhiwe ligala kuwo liyohlanyelwa ekhaya bese kuba ngumsinsi wekumbelwa. Ingaze ngachaza hlanye ube wongifa. Bakhona abantu labahlukaniseka kabili ukuthi lona ungumsinsi wekumila yini kulendzawo noma ungumsinsi wekumbelwa. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi ungumsinsi wekumila yini wakuleyo ndzawo uthi udelwe khona yini noma ngumsinsi wekumbelwa ukuthi ufike ngekukhonta. Ngela singayi lapha sibiyela. Lesihlahla lesi asinake kanti siyakhuluma lesi. Kira sikhulume nangakwesinshumayelo tesini. Sinemanyeva lesihlahla lesi. Fana nesihlahla lesi nembali ya Valentine. Sinemanyeva. Siluhlata. Into lehluke kunato tonke isihlahla kulesihlahla lesi ukuthi njengoba usibona nje ngwane ngesiphethe. Emagcembe sekatshengisa ukuthi sekakhathele. Kepha sona solo siluhlata. Indlela lesihlahla lesi sadaleka ngayo lesi. Kuthi ngasigubhela nje phansi ngasithi siyamila. Kanzi letinye isihlahla na uphethe lokhu khohlwa ngeke uphinze. Lesi sitawumila lesi. Ngiko kuthiwa ungumsinsi wekumila noma ungumsinsi wekumbelwa. Ngoba kunemehluko phakathi kwemsinsi wekumila nemsinsi wekumbelwa. Into leba inkinga empilweni ukuthi ukhanza lemisinsi yekumbelwa seyiphethe lemisinsi yekumila. Ukhanza lemisinsi yekumbelwa seyikhanza ingcono yona kule lemisinsi yekumila. Ofike nje umuntu wasikhonti sofuna kunishayela umthetho. Aba bathele ubuke ummango ungangaba besikhulu. Sengidawushonaphi mina. Lo mnyafika nayo le mali mbamba.
umsinsi wekumbhelo anale mali ende nalomango ende nalesikhulu sigcine silalela yena leni ngoba unale mali yalimanta live ke lo leni ngoba live nangabe sekutawuqhamuka imisinsi yekumila ibese ifuna kuphatha imisinsi yekumbelwa sekonakele lapho lo ekumila umsinsi awushintshi wona awuphathwa kulo ekumbelwa ngoba lo ekumbelwa kusho ukuthi umbelwe wona ngoba lo ekumila wamila kwaphuma ligala la yokwenda lo ekumbelwa ngicela chaza ngalesihlahla lesi sikhule esigangeni bafikele abanye bathathe leligala nje kanani nje le nje ngihamba nalo leli ngiyele kontshingila kithi ngifike ngiligubhele phansi ngithi umquba dawumile lesihla lesi bayitolo bebasihlonipha sinenibele letimbili etehlukile lesihla lesi number 1 lesihla lesi siyelapha lesi ngibona inkinga nje emkhuhlane bekelashwa ngalesihla lesi ngibona inkinga yesisu bekelashwa ngalesihla lesi ngibona inkinga yetilonza bekelashwa ngalesihla lesi bese kuba ngumuntu longenwe emadloti bekahlanganiswa ngalesihla lesi setshenziswa sona kakhulu kati ligqolo nembanze yalo lesi itolo ke ngalokho lesihlahla besimila esigangeni bahamba laba itolo laba banganti laba khona kuphemba indlela bangahambi ngayo ngoba bese kufika isikhathi sekuthi basale bahamba lendlela bangahambi ngayo basinaka lesihlahla babona ukuthi lokhu ngeke ukuthathe nje ukulahle lokhu ngifuna ukumbela phansi kuyamila base bayastadisha lesihlahla lesi sentani lesi ebusika onke lamacembe langa ahohloka langa angabi khona sebusika la ehlobo naqala timvula kunalitulo aqala lamacembe ayahluma sesibala uhlatana emva kwaloko sifaka emacembe labonakalako lana litulu utawubona ngani silitulu selitakuna nganyana ubona ngalesihlahla lesi ukuthi sibhahele soyabona imvula setikhona bekunaka sona futhi esikhathi kanze ethi nasingakabhayeli sitshengisa ukuthi isomiso nasibhahele kuyatshengisa ukuthi imvula ikhona bese bayatika laba itolo ukuthi sabhahela lesihlahla lesi bahamba bawufaka phansi inhlanyelo kusho ukuthini sesikhathi sekulima laba itolo lesihlahla lesi bebathi ukuthi singumsinsi sitasente sibe ngumsinsi wekumila lo yokwentiwa ube ngumsinsi wekumbelwa bakhala ligala njengoba ngilikhile nje nani belingahlanyelwa noma ngikuphi ke yona soyalikhanza nje emadolobheni nasetindzaweni letsekhathe edolobheni khanze bahlanyela umsinsi usendzawo yekusebentela ukhanze bahlanyela umsinsi ngiyasahle isihlahla lesi isihlanyelela ini itolo ngalokuthi abantu bebahamba bangakemi indzawonye sinenohamba phela suka le embole siyuka siyoshona le Mozambique namuhla siyoshona lento yaseliphongolo akusho sina sisuka le embo nje nasihamba kusamba singcwele kunebantu labamgcoka kithi labalahlekako endleleni umkhulu umkhokho ngimake ngibabe bekusetshenziswa lesihlahla lesi ufuna ligala laso lusizi lo lengisho ngongwana kutafuna leligala lesi hayi ngoba kumnanzi kuyakhalwa tinyembe nje tiyahlengetela leni angeke sihambe lo muntu simshiye lapha yalikhumbula livese eBhayibhelini ulomnye umprofeti labathi akaphume ahambe wathi lo mprofeti ngingakahambi ngicela ningivumele ngigubhe emathuna abo babemkhulu ngitokhipha emathambo abo ngihambe nabo nilesihlahla lesi lamathambo abo babemkhulu lo mprofeti labekakhala ngawathi ngicela kuhamba nawo bekasho umsinsi ngicela kuhamba nawo umsinsi lo itolo bebenanti ukuthi nasiqhamuka le ndawubona ngani ukuthi ngila kwangcotshwa khona mkhulu la ndase ngibona ngani ndakwathi ngani ithi mkhulu wangcotshwa kuphi bekufuna leligala lesihlahla lesi lithuna ngala hlanyela lesihlahla la lihloko
yalelithuna sitawumila sesakha umthundi ehlobo ebusika siyahohloka kusho ukuthini kusho ukuthi impilo sekude konke sekulukhuni asihlupheke nawo emadloti sihlupheke nawo emathonga ngoba nasihlupheke emathonga atakwenda emadloti ukuthi akhaliphe atokhona kwenta sithunywa lesitawuhamba siyokwenda tinyanya tivakale kumuntu nathi khuluma aningangiva niyongivakanyela la ngeke ningive futhi lesihla lesike nasihlanyelela sekuyatiwa ukuthi noma singahamba siye kuphi sesibekise ngaso ukuthi la sashiya khona umsinsi sawumbela lo msinsi wekumbelwa ngoba usiwe kwemila sibeke emkhulu lapho kunetinto empilweni letakukhanza ukuthi sesilela sikhona khona etingathi sibithathi sibiyelele emva le ngicela ungive ngeke ungive na ungakangilaleli lethi into lethi nasohamba embamba nempilo tikubite emuva msisi kunesikhathi lapho khona impilo uva khona ukuthi yathi ke nyalo noma ngahlanganisa ini noma ngaya kumfundisi munguphi labathi uyakwazi ukuthandazelana angangithandazela angithini kude lento lengilungelako umsisi bese uthingeka umsinsiwe kumila noma umsinsiwe kumbelwa itolo bekuthathwa lesihlahla lesi sihlanyile lathuneni sitakwakho umthundi kanzi isihlahla lesi ngiso lesibekisa ngaso sake safika la sahlala noma sekubuyela emva nangathiwa nje nyalo akubuyelwe emva eEmbo silandzele lo hambo lwemalangeni silandele lo hambo lwesive semaswati sihamba sifuna lesihlahla lesi ngiko ngicela ukukhuluma ngaso leni asisati la sihambe khona thini leni ngoba kwahamba bancanti labahamba into lesisita sibone ukuthi labancanti bahamba kuphi kunasihlahla naso sakhanza umsinsi sesiyanaka sinaka ini la kunalo msinsi khona ikhona yini inkomba letshengisayo ukuthi kunelidliza lapho ikhona yini inkomba letshengisayo ukuthi kuneliba lapho ikhona yini inkomba letshengisayo ukuthi ngaphambi kokuba nelidliza kube naleliba kwaba nelithuna leni ngoba kunelithuna kunelidliza kuneliba nidzawo leti ntsathu leti ehlukene leti lotibona ngani ngemsinsi umsinsi bawuhlanyelelwa ini bawuhlanyelelwa kokuthi kunemehluko phakathi kwelithuna nelidliza neliba lithuna utalibona liyabonakala lidliza utalibona liyabonakala liliba ngeke ulibone leni ngoba selibita ukuthi ube nemehlo akamoya sobhuza mkhuzeni mgezeni izandla nezinyawo yeheni yemaswata nimbono wonakele hambe emalibeni bathakatha bomkhize nabomabhoko liliba seyingilenye isigaba bakhona abantu lesabangcwaba bahlala emathuneni bayawuphila emathuneni impilo yabo yonke leni kunetinkinga labathishile lemhlabeni letingeke tilungiseke bangakasuki lemathuneni baye emadlizeni angeke akhona naye kusuka la ethuneni leni ngoba kunenkinga letimbidako lashiya angatilungisi etamenda ahlala sethuneni abe nenhlanhla ke lomunye ngibekise ngento lelula nje kalotsho lwa ngabamlobole abantu babakhe so yasuka ke ethuneni yedlizeni ngaba sesibili bathi bangamqhawula bambingelele kube kuhle ahlale nabo laba semadlizeni bese bamedlulisa sebamikisa kulaba labasemalibeni nginthathu letigaba leni 3 umcoka 3 umcoka ngawukhuluma ngana inombolo naye ukhuluma ngalenye inombolo esiswatini sethu uthi nesikemaswati ngeke nabo episode yonke iyodwana leyo so yemalibeni lokusuka le utela akusiko lula ngiko bakhona abantu ekhambeni kwabo emhlabeni labathi abanenhlanhla ukuthi nasimgcoba nje uvela uya le ekugcineni so usemalibeni ingilozi leyo leni ngoba na usemalibeni shotho sohlanjululiwe ugeziwe wahlanjululwa
kanti nawusemathuneni kusho ukuthi kusahlolwa ukuthi ulungise kahle yini into longathi lungisa idinga khona yini kulungiseka lemuva bangakhona yini kungilungisela laba semuva utokhona usemukeleke la utobe siyakhona ungena esigabeni sesibili so ungena esigabeni sesithathu lesisho ukuthini lesisho ukuthi so ingilozi leseyihlanjululiwe angeke ningive futhi nakhona lapho ngiyangicolela ngiyaxolisa futhi enishumayeleni desinto ukukhuluma ngalokho ngoba ngikhuluma nebantu lasebaba ngemakholo lasebasindziswa ngengadi yaJesu ngeke ningive ngiyanikhuba nje nakalokukhuluma ngalokho kwasona lesihlahla ngiyanikhuba ngoba anisasadi ngiyolo sekuyangotshwa nje bantu ngiyolo sosikhanze sihlanyelwe ku-orchard ekhaya ebaleni yeJesu ngiliphi ikhaya lotalikhanza nebhizinisi ngikaphane lena nasihlahla nazi lekuqhubekako iyembili ngakubalela mina mana nginte lungele lokwenda lokho ngoba siko ngaloko sinishumayede sinto likhona nikaphane letinkulu evele lihlanyela sihlahla nazi ngoba kushona phasi kwato leni lehlahla lesa ubona usihlanyele nje noma ngule labanye basithathe basihlanyele ekhaya lesi basenya saba ku-orchard leso liyajika likhala abathi inzala leni lesihlahla lesi awusihlanyeli nje ekhaya lesi ngumsinsi lo angeke umane nje usukeleke nje ufike ekhaya uhlanyele mvu uhlanyelwa nini umsinsi ekhaya uhlanyelwa nasekuhambe inhloko elikhaya asiuhlanyeli umsinsi ekhaya nangabe make usekhona nangabe babe usekhona ngeke sihlanyele umsinsi angeke futhi uhlanyele umsinsi nangabe khambe make sohambile make emhlabeni babe ukhona udle emabele bese sihlanyela umsinsi cha akusindlela yethu leyo umsinsi uhlanyela nakhambe babe lo inhloko elikhaya noma khambe emkhulu siyawuhlanyela ke umsinsi kusho ukuthini sesakha umsinsi wekumila kulendzawo le lenemsinsi yokumbelwa ndangiva ngangiva ngokhola ngokukhuluma lo kujulile futhi sihlanyela sibe senhloko lesi yelithuna esihlahla lesi nakhamba umnumzane welikhaya sihlanyela sona umsinsi ngiko kuthiwa ungumsinsi wekumila nobe ungumsinsi wekumbelwa lesihlahla lesi imbanze yaso liqolo laso maqembe aso singumuntu dikhona tihlahla lesihloniphaka kuthini esibantu lesatiko ukuthi tihambelana titsinzelana nempilo yebantu nempilo yemuntu ngumsinsi ngumlahla abantu ngumhlanga ngeke umuntu simlanze moshala ungekho umlahla abantu noma umhlanga angeke futhi kube nemathuna kungekho umsinsi nangu wekumila noma wekumbelwa umuntu nakafika endzaweni atokhonda bese uyahlala isikhathi lesithi vele inkinga kuleyo ndzawo leyo bese uyasukuma yena uba ngumsindo babe sebabude lo ungumsinsi wekumila yini kulendzawo noma ungumsinsi wekumbelwa kusho ukuthini watalelwa lana yini lo noma mhlambe usifiki manje lesi sihleli isikhathi lesithi ngumsinsi ungumsinsi wekumila yini endzaweni lokuyo noma ungumsinsi wekumbelwa kwatsangenabe man kwatsangenabe man kwatsangenabe man lona hlethi naye uyini mbambambamba ngoba kuyenteka indvodza ihlale nemsinsi wekumila ilahla umsinsi wekumbelwa yalahla lo mfati lo ngumsinsi wekumbelwa yagcina ihlala nomsinsi wekumila icabanga senihleli nemfati kanzi ngumsinsi wekumbelwa loyo umsinsi wekumbelwa ke mzukwana ohamba wena uyindvodza uthi nje nawahamba emhlabeni alapha phasethe ingubo usuke sekabutile kuthi amashezi athini unamalini ebhangi ndawuthola malini mina so utshelena boyfriend wakhe lanaye ukuthi hayi sitawuphuma nelifa la lungisa gubha Gucci Foundation ngiyeta nemali lo phila naye lo hleli naye lothi ngumfati wakho ungumsinsi wekumila yini empilweni yakho noma ungumsinsi wekumbelwa lo hlethi naye ngenda umfati wesibili uzuthi nawulele ebusuku nawubheke eTulu nawindvodza usho ukuthi uNkulunkulu wangibusisa ngemfati esibili ungumsinsi wekumila yini loyo noma ngumsinsi wekumbelwa iqaphela imsinsi yekumila
ngicela kuveda nawe umsinsi wekumila wamila kuleyo ndzawo kanti umsinsi wekumbelwa wathathwa wayohlanyelwa kuyenteka umsinsi wekumbelwa ubese usavuhlukana nalomsinsi walokumila ngicela ukuphinza lokho kuyenteka lo msinsi wekumbelwa ufane ncamashi nalomsinsi wekumila uyamthatha umfati uve ngazuthi wena is my true soulmate kanti umsinsi wekumbelwa leni wamzukwane wambili emhlabeni nguye lo osusa umsindo abange lomkhulu umsindo ahlukanisa umndeni ngithanze wona umuntu webantu Nkosi yami uve ngazuthi ngumfati kanti ngumsinsi wekumbelwa leni kunele kufika yena labaleni labanakeni abasedi ngisho nakuwe abasakubhaleni nekukuvusela ikhaya lisahlangana senze nendoda selehlukene leni kwafika umsinsi wekumbelwa wafika wambelwa wamila wasofana nemsinsi wekumila kanti wekumbelwa yathi ngiyajula ngikude lo ngivako minyenti imisinsi yekumbelwa lefike yase seyikhula seyifana nemsinsi yekumila kwase akusabonakala lo mehluko kanti lo msinsi wekumbelwa sowona letinyo talo msinsi wekumila bonke abantu nasebabuka bathi sengumsinsi lo kanti sekunemehluko phela wekumbelwa lo kanti lo wekumila nanje nangisouze ugwamile kepha nangufaka phansi utawumila umsinsi lo awubi sebaleni uba semathuneni kenteke umthatha umfati uthethe umfati wena kanti uthethe umsinsi wengibhelo leyo wakha lithuna leliyohluma lelo thuna lelo kuye ngisho ukuthina ngisileyohluma kuye kusho ukuthi ngalokufa kwakho ngikufa kwenkosi uZiya lisho njalo enye ivesi eBhayibhelini ngalokufa kwakho wena lo msinsi wekumbhelwa soyahamba ngeGD6 ngale mali yakho labo soluhlupheka uyibeka uthi wena uyaseva lo msinsi wekumbhelwa sohamba ngayo ubona labangcono msinsi wekumbhelwa kube khona lo mvako uyingodi umsinsi wekumbhelwa ngalesi sikhathi ukhanze ngokuthi bantu babakho lo msinsi wekumbhelwa nangu walandva le kwakhiwa emsinsini wekumila kwayohlanyelwa kwakhiwa umsinsi wekumbhelwa labantu babakho mzukwana sohambile wena emhlabeni kabe kungiboleka master labafike bagiqule tinto asigugule tonke batibhekise phansi yonke ngesilumbi empire yendvodza ibheke phansi igazi yakhe ivuduleke emhlabathini ngesizathu lesithini usuke umsinsi wekumbhelwa wehlula umsinsi wekumila ngisho kuthina ngithi kusuke umsinsi wekumbhelwa wehlula umsinsi wekumila kusuke lolo ofikile watokwenza la kusuke labantu abakhe labatele la behlula laba bakabo bagcine basinabo ayasivalela umsinsi wekumila sohlule kulo wekumbhelwa unaka umsinsi ngiyathi senide lemakhaya imisinsi ngiba senihlala la emadolobheni senathenga emaploti ngumsinsi kepha lo ufuna unifundisa ngawo nangu umsinsi unaka uthi uvuka ekseni uvuka ngabo 4 uye emsebentini uvuka ngabo 3 bantu balele ulala ngabo 2 ulale 2 hours uthi wakha iligasi yakho ube wathi ukuthi ngenteka iligasi yakho lo yakhako kuthi awuvela umsinsi wekumbhelwa kodwa ufike uyente ihuduleke elidzakeni umsinsi wekumbhelwa isikhathi umsinsi wekumbhelwa kuba ngumntwana wakho lomthetho la kumake la kulomake lomthetho abe ngumsinsi nje wekumbhelwa akhule umntwana ubaba sewe umthathe wena ngekumthanda kwakho umntwana uthanda nalo nina uyomfaka emahostel endaweni tekudula afunze esikole afeyile asinesa feyilile asuke ngaleso sikhathi leso kusuka nangya labe kahluphekela umntwana afunza oba ngidokotela oba nginesi usinasohambile wena emhlabeni kusuka nangya lo wamfaka ehostel abuke nangya lo ngamfaka ehostel umsinsi wekumbhelwa wekumila loya kusuka lo umsinsi wekumbhelwa ayoba ngisalo umsinsi wekumila athi kwababe ufuna konga kudela ufike na master athi hayi akudivide sibinze Siswati sithi sibinze isintu sithi
Hambe silumbe phambili. Nginizabe yokhaza inkantolo iziyophuma le. Bakhulume nabayala bambethe ematshe lapha bathi lentiwani lelive. 21. Akhulume nalolo wente lempilo yabangcono sekambethe ematshe lapha ukuthi engabe mine lokule ngibushile lemhlabeni ngibushiyele ina ngabe kutaba nje umsinsi wekumila sowendlule kumsinsi wekumbelo kuyingoda umsinsi wekumbelo ngawubona umbelo emathuneni nje uthathele kancane uthathele phansi ukhe kancane njengemshibo ukhe kancane njengacucuza ngaJanuary aningangive kukuza ngaJanuary phelile inyama ithenco phelile nya novula ifridge ukhanze nganalutho awudli nje udle ngazuthi uya enjoya kumnanzi ukhavele ube usho lokuthi kube nginemali ngabe ngidla inyama ukukuza lo sekunemsinsi wekumbelwa ngalesinye isikhathi ukhanze ngokuthi la khaya babe utele bantwana bebafana kusuka lo ngumsinsi wekumbelwa afune kuphatha laba ngumsinsi wekumila ngisho nasemabandleni nyalaka nje lisondo ukuthi phila isikhathi leside selonikhonde kufike lo mnyelo sigwilo nemali afike namhlanje shayela umthetho nemfundisi agcine sekahamba ngalomthetho walo lofika umsinsi wekumbelwa yibona lesontweni mayibe siphila kahle thina angakafiki baba esibandibanyana noma angafiki make banibani kwentekeni kufike umsinsi wekumbelwa washintsha lempilo labe nisolo niphila ngayo ninemsinsi yekumila niqalela nifani kahle nikononke kapha nganathi sekufike lona imali afika wathi qhu imali kude bese nikhuluma sekukhuluma umsinsi wekumbelwa sophethe umsinsi wekumila buna umsinsi ngalesi sikhathi uba sesenzeka bathi uyabadala abantwana bebafana labathi abayimisinsi yekumbelo ambelo nje umuntu kutotonga etinto angathi singibando tawungiva sowambile emhlabeni wena sowusukile yena umfundisile ale kunina labe kakhona angafune kutakuwe uthi buthi akadingani kimi lo mfana tohlala nami Nanyalo ngizathi bude nje mlisi bahleleni labantwana bafana le kubonina ngoba ngabamba bawukhuliswa boyise ngoba lokuhlupheka lokulewela kuko lo nina lokwenta ukuthi lo yise wagcina wamfaka lokuhlupheka lo nalo mntwana lomgodlile lo lombeka wena ethi umfana wami lo uyawukhula ende njalo kulabanye like father like son and apple never drops too far from a tree akhule le angumsinsi wekumbhela abuye la khaya akhanze uyise labe kamfunzisa ambhadalela amfaka nase hostel lomunye Sohlekile ke esikolweni abuye la toba ngumsindi babange sawulele wena mbathe matshe lapha asukume lo sinsi wekumbhelwa athi ngeke ukhanze sileso sikhathi leso lisoka nganti lo umsinsi loyo umfana weqala lwaqala ngayile ngaphandle asukuma athi nakabuya la sha umthetho athi kude letiya khona indoda baba ngamane kulamla inkantolo asukume mengetinyawo aphodlome yini kusukume umsinsi wekumbhelwa wafuna ukutophatha imsinsi yekumina wekumbhelwa ngani okwale ngaphandle nina ngimthathanga ufuna ukucontrola labo le unina lengimthethe sekuthi indlela batayisho na ayisikhathi kuthi nabo laba babangwe yini bakhanzela izambane lampondo banaka lona banganaki ukuthi kunemsinsi yekumile letafika ihluphe bona bayimsinsi yekumbhelwa ish ivile lenhlakanipho uyathi isikhathi uthele bantwana kuthi lo angaphandle abuya athi ubangisa laba balala bala balona lomthethe inkinga laba abantwana labathalwa ngilona lomthethe abakahlakaniphi kubona ukuthi liyashona lilanga badlale nje bathathe imoto labaleni badlale ngato bafeyile nalesikoleni bathi kuthi babe unako konke tangifaka emasojeni tangifaka emaphoyiseni tangifaka emawadeni ingenteki ngaleli langa labaqabanga ukuthi abafaka khona umbathe matshe uqhamuka umsinsi wekumila ophatha laba bemsinsi yekumbhelwa na umsinsi umfundisa ngawo lesihla lesingasatheli phasi asibone lokubuna kwaso lesi lesi nje lasihamba lesifaka phasi lesi tasibona yosikhandla similile lesi
uyokwathi sahlanyela nishumayelo desindu lesi umsinsi awufi umsinsi uyamila kunemsinsi wekumila kunemsinsi wekumbelwa kuyenteka ke lo msinsi wekumila ugcine sowuphethwe ngilomsinsi wekumbelwa kanti lo msinsi wekumbelwa ngesilumbi awukho original ngoba le originality ikulo msinsi wekumila kepha lo wekumila ude emandla ngoba umile esigangeni kanti lo wekumbelwa uvama ngibelwe emathuneni wambelwe emathuneni ke sekusho impilo nyalo nje sokukhanza abantu balapha emathuneni bawoba ngumsindo kanti umuntu ohlakaniphile lo wathi kahle ile ndlela yesintu uyalapha ufuna ligalana nesihlahla nasi bese kuyiwa lesibayeni kuyokhulunywa khona sekunaligala Chosini sikhuluma nemadlozi lapha esibayeni siyawabikela ukuthi nani nilele lapha ngoba lidloda kusilo umlule lapha emathuneni idloda ilidzala kunomlule lapha ethuneni ngiyodloda lilithonga siyawabikela naba nalaba labalele lapha tshelani lemadlozi bakhulumisene ngenteka labanye babo bambe emhlabeni bangalusi intutabo ngoba sebalwa nyala sebabinzi bakhulume ngemaphupho mathonga lungisani labantu lapha bese ngithunya ithunya letawutakithi kibe tinyanya letakhona ukukhuluma nathi ebusuku silele sikhona kufa ngokuthi labalele lapha yini into labangakayenzi letaba limata lebuthongeni ngoba ungena ebuthongeni kunetikwelede lotentile ngoba na uvela emhlabeni usuku utolungisa tinto tani temathonga lahambe angakatilungise ebudlotini babo ebudlotini bawo lamathonga kwentela ini kwentela ukuthi wena utokhona ukuthi ungene ebudlotini uthole sithunya lesitawukuniketa sinyanya lesitawukhona ukuthi sikwende ulungisele into tala mathonga ngeke ngoba ngavele lenkolo yenu seyikuleni kepha niyawujapha mntwana niyawukhontrola ukuthi nanwela ngale kwelithuna lekulebe ngikhuluma bekungini nokulesela ikujika ngelifasteni yomuntu omhlophe wantshela ukuthi akusikho nevalane engazuthi akusikho kazi bungikho ngiko nami sengikhulumile nje ngidlulile kulo ngeke futhi ngize ngichaze kabanti ngiyawubuyela lemva na uhlakaniphile ufune kuyifa lenkulumo ukuthi usini lo muntu ube khona inkulumo lengikhulumako la lejulile ngumsinsi lo sikhuluma ngawo lo la ngidawuhlanyela khona ungumsinsi wekumbelwa ngobe umilile kuleyo ndzawo lengidabe ngumbele kuyo ngoba umbelwe kanti ukhona umsinsi wekumila lo tawufike uthole ukuthi wamila lapho la ngithethe khona lo la ngukhe khona lo ngukhe emsinsini wekumila lena ungenteka ngithi umilile nje kanzi wembelwa ngoba nguthola esigangeni ngenteka lesigangeni kwakulithula imsinsi ke lo ngenteka kwakubekiswe emathuna akamuntu ngalo msisi ngoba emathuna akabekiswa noma ngisiphi isihlahla umsisi ekhaya umlahla abantu silahla ngawo bantu umhlanga nemlahla abantu silanza ngawo lo muntu lo hambele esigangeni bese nakafika lapha emathuneni simhlanyelela lo msisi sendela ini sendela ukuthi ngilomsisi lo tawusenda ukuthi simati lo muntu simlalele lo muntu simuve lo muntu nakakhuluma labaleni sasihlanyela ini letawuqhumana nalomlahla abantu nalomsisi sihlanyela umsilinga wentani nguwo lokhona kuxhumana nabani nalomsisi kulomlahla abantu lohamba nalomhlanga lolahlela abantu anikangiwe umuntu sihlahla singumuntu ngiko sihlahla siyahlanyela lemuntu uyahlanyela sihlahla siyamila lemuntu uyamila sihlahla sikhula siyetulu lemuntu ukhula etulu sihlahla sinemacembe umuntu unetinwele sihlahla sinemagqolo umuntu unesikhumba sihlahla sinetimbanze umuntu unemithambo sihlahla siyathela lesinyasitheli nemuntu kunewesifazane lewesilisa sihlahla siyabuna nemuntu uyagula sihlahla siyafa nemuntu uyafa sihlahla siyakhula kabusha nemuntu uyakhula kabusha emhlabeni sihlahla kunalesithela kunalesingatheli nemuntu kunewesilisa kunewesifazane ngiko yonke into lephathelene nemuntu la kunemuntu khona nalapho la ukhona khona noma ngabe kusendlini ngeke indlu ihambe uyicethe lekuyindlu lephila umuntu leyagcina kusasa imtshela ukuthi lendlu lophila kuyo beyikulungiselela indlu leyogcinela kuyo lesiyawuthi indlu yakhe yekugcina lekulithuna bese kuba yindlu ibede indlu yakhe ngesihlahla
qala etafuleni ute esitulweni lohleli kuso ute ku-door frame ute lapha etule emakabheni umuntu loyo ngoba umuntu usihlahla sengumuntu nangu umlahla abantu usebenzelana nani umlahla abantu nemihlanga nemsilinga usebenzelana nalesihlahla lesi lekuyini lesi umsisi angigcine ungumsisi wekumila yini noma ungumsisi wekumbelwa cela kuphinza wena ungumsisi wekumila yini nobe ungumsisi wekumbelwa ngicela ukuveta kabili ngisho eqala kokuthi lala ukhona utalele khona yini lala ukhona ufanele insuku ngathi khuluma lento lekufanele ukuthi ukhulume leti indzaba lothi jubako ufanele insuku ngathi juba vele ngoba ungumsisi wekumila noma cha ngumsisi wekumbelwa wesibili ungumsisi wekumila yini noma ngumsisi wekumbelwa ukuphi wena ulala lapho khona lempilo ufuna kuyilungisa ibe kahle yini netinto letonakele uyafuna ukutilungisa tibe kahle yini nobe wena ungulomuntu lobuka ukuthi ngidawuzuzana kuko ngumsisi wengibhelwa lo lobuka ukuthi ngidawuzuzana nangikulungisa lokho ngidawuzuzana kangisita ngani umsisi wengibhelwa lo minyenti ke misisi yengibhelwa sekugcwele yona leni ngoba le lembelwako ivama kube sesayithi veta ngazuthi ngileke kumina kanzi ngiyengibhelwa ngale ndlela lethi veta ngayo futhi siyayisicabanga ukuthi leye kumbhelwa ngileke kumina kanzi leye kumbhelwa ngiye ngibimbeli imbelwe ngobe ifihla leye kumina ngoba leye kumina esikhathini esiningi yabinza niko kuyenda isikhathi lihlangana ekhaya nikhulume kubanga umsindo lo lobinzile ukhanze ethi nguye lo wathi iqiniso lo lokhulumela futhi akalathi leni ngoba lo lokhulumela futhi ongibhelwa ngiyabonga Yes,